O mano ai sui tau wā le fast mo palo tala I te tu malo flea ta wha le to wha ale vena ale le tu malo si umu le to wha tu uana si ima le tu malo o wa au funti le fionga mau si o si pue mai. Ai ol fautuanga tele watu inatu iai e le te fono le fast la aulen mali e toa pula te vau le watea Schmidt e whai mafofonga o le pati. Ia tau tua nai mata ala I mangala ese o lo ui mai ai le Vili. Ia usita ia tu la fono ta penanga I whai ngā pālota ia sao mauli li wha moe. O ngā luenga le tātou ainga le whātua tua I le tua sa mo tasi o le lango atu. O le mātou tua lalo. Ua maa ai nifo le tu la fono. Mai le moe le Vili. Aena o na mātou pipi yama mo mātou tua lalo atu. O se sene, po se me tau mawha e te toi whaia I le taimine le tu malo. Ia ua nei ngalo. O lo tau mai ai tua nisi tūlanga tātou te le manamia. Ai o te tatalo atu ai tātou tu malo o no sa, wautou lore lei, mea lo sa wai pe o asoa nei e matualu luti ai. Le wheo ai whape nei o tangata e whao ngā isi ai uma ne whai tu la fono. Tātou walo lofa I tu pe alu mataimi alu o le whamsinonga. Ai tātou o ia sa ili le mea tāle whenga I po wheo ta oto ai le fina ngalo moni o le atua. Ma le fina ngalo o le tātou tu malo. Pe ta ele mai tau pe a whai ato e fo I mai whai pule nei e to tonu o le fast o le a ato ai lo le whai numero whai pule o le malo o le fast. E ma whai ai ono o lato whai ni suinga tele e le tula fono wha vai o Samoa. E au fiai ma le palota mai o tangata anu u Samoa o lo o tunu umamau po o au mau fafo. Tangata Samoa i tunu I fafo leo lo o tupe silia lo lato sao. Ile tamau a inga o Samoa i na tupe wha amomoli mai fafo le maasina ma lea maasina peitai. O wha mautino mai le minsta o le kapaneta na tātou fisilingia. Le wha solo ma lia lava fufua ngārua lu mau le malo le fas. E au fiai ma le palota mai o tangata Samoa I fafo. E mautinoa le whaititia o palota I tu malo umanei e tolu le palota lai titi o lomanei. Talu ngā ruenga whawai taimi umalanga atu iai tangata palota I New Zealand, Australia, ai o Amerika. E nisi o talo le tā ua na sila fia e le atunu o lautele o sori ngā tu la fono lo whatino. I lunga o sota inga televave. Lea o lo o sau I lunga o platform SSP o Facebook ai maise le WhatsApp. Maisi por kalame I lunga o interneti. Ile por kalame leo o Pasifika na whaia mai I tau mesina el vastalwai. Ma awai mai ai leo tonga tu valu fiti kilipati to ke lau na uruma Samoa. O le sila fia lau tele o tangata ile tu aingo soli tu la fono nei. Lea na aunga iai lea o onga. Ia whai na ai ua malama iai. Na ia ta ua fo ia whai o atu fitus fulul valu sulpasene o tātou tangata malama I mea nei o soli tu la fono I lunga so ta inga tele vave. O se tulanga manuia le na. Ma ia wha amatala le tā ua ngā lue wha atasi mo se saunga le mo lumana I o tātou tunu. Ile wha amalamalanga wha alawa I tele o le o onga le nei mo leo o lato maua se tomai wha apitoa. I vaenga e ilongo fia I soli tula fono I lunga sota inga tele vave. O le Cyber Safety Pacifica na whaatuina lea e le Pacific Island Chiefs of Police le PICP. Ina ia wha ala ulo ai nei tu ingo soli tula fono e no fouta I tangata motu o le Pasifika. Ma le whaalau tele atuai leo o tomai o leo I awala e whaiai ala tu suenga. Whaatasiai ma le langolango Australia Federal Police e ala I por kalame ati na e leo le Pasifika, le Pacific Development Program Region. I le umane o lea o onga mo leo sa maua o lato tu spasi, leo mai tonga tu valu fiti kilipati toke lau nauruma Samoa. Mai whamasinonga le aso le te nei, lea ua toe whaui nei tua mai whamasinonga whai tu malo. Le tangi al whailau tusi le vaenga wha upa whai ale fast le tau whawa au alo fipo. Whasanga le whailau tusi le vaenga wha upa whai e puipuia I a tau tangata po le HRPP. Le tau whale ala I le pule rimoni ai afi. O le mata upule sa atu ua I ai e wa au le ala I le pule. Ini whainga whaala atua a olumana I le palo tala I tite o wai mangatolu na mawai atu nei. Pe ta isa whailo le tau whalanga aia whitu I upati langa aia. O le lo ia sa tau aveina le tangi le wai aso na te nei. Wa toi whau I tua e wa au le mata upu.
Ona tutusa lava mamolianga o le ala i le pule sa fina wina le whaamasinonga o tangi tau palota. Lea na whaalea ngā ina ua le mawhai o na whaamaonia mau, na tuuina atu e langolango ai. E tutusa le le moli mau, mai ono whaalea ngā ina foi. E ui e ese le whaamasinonga o tangi tau palota, ese le whaamasinonga o soli ngā tula fono. Ma ua talia foi e le tu na tuua ia le toi whaaui i tua o molianga, ma ua whaalea ngā ina ai ma le mata upu e le whaamasinonga. Na amata mai le whaatawina o cupcakes po i pukeke ai o le uho o le pepa lulu le aisinga le Samoa Victim Support Group. Moni tupe, wai ona whaatau nuula tau ngā ruenga o le tau singa o whanau, ma ainga lo a fia i sawanga SS o le olanga nei. I whamtalanga whalawa i tele mai le SVSG po le tō manga, no solonga manuia le la tau pepa lulu sa whaatau le whalaunu piwha plaza, i le taulanga i le asto na italwai. Ai oro tutulis se tasi miliona tala e pe ona fola i le amatanga o nei ai singa. Le sto na inei wa tofa o le asotele o sa ilinga tupe online. Il mo te Samoa tulisi ya pia e whelo iai a inga o whanau. I fiufia ngai whai o lo taula mua e sui o nuu ma le au volunteer e ta pena le naba e ngau le sa ilinga se leni pe tai. O le whamtalanga whalau e te mel tō manga o ta ua e ui o lo maua mai tupe mai whala potpotonga i whawhu so sani lau au nanga. Ai lo whaia pe fo i sa ilinga ina ia iailia nganga o le ngā nulu e whatasi i Samoa nei. O le sa ilinga se leni lunga so ta inga te le vavel campaign i whailoa toim ta upu o ngaonga o so tanga i sa wanga i Samoa ia mawani so sani mo a inga lo a fia. O le lulu lea whato a se i le sto na ilua iwo iulai au whaftaia lau fuai i le au au nanga. Wa ave nei le fata au al pulenga o tanga luenga o soifua malolo i na iana ngā luenga whai malana au au nanga lau tele le tunu. Wa fuai o no lato whalawa i tele mai le fatala noanga i la sanga i lumo ngā luenga whale leo whalmai upolu masawai. E pei ona talanoa ai le ofisa sili tanga luenga o soifua malolo ina ai ono Dr. Alec Ekeroma ma le ofisa sili langolango tanga lo Robert Thompson ai o le sunga le ota o liva taituunga. O ngafa mga luenga whaale leia pe o na ia tali atu, i whesili mai whatum sili. E mana i patatu tata noa i le maintenance o repairs o tatu whalmai, a mai se ia repairs i whalmai tua, ia whongne, ia logai fo i la tunu. O a tatu ngā luenga e whai whaale leia i pēi tatu buildings, tatu equipment, o lo ia i fo i tatu whalmai. Ia le ngake o wama po foi o lau fionga le wa ia tātala le o le maintenance mo assets. Te msao le ofisi lingier tūlanga le o e tō tito po assets ale tātou whanma. Ia por si fia le lo maro lau whaforo e foro whaforo men ni portala. Ia lo whanga solo pia fu whanga le tanga le i le vaianga o whare leia ma ia me tō tino po especially tātou whare po tātou wharema. Te mnei mo tiri whia, o wharema i tera lawa i nei mtotua. Ia o se whale ua whaisi matua fo i ua. Ia masa furu matu pitau sanga taro ona whausia le whale. A wane nā marina ina o so se mea lawa e tuai. Tere lawa ona whalanga ina whapena. Ai o tamu whai pia le vaenga nei. Iu na tō titi. E whanga soron whale le au wai. O le mea au siri whia. E pora fo le nau wala whainga ruenga e whaile ele leo. Ai ra tātou te ui lawa i alau. Whasoronga ngā ruenga po process. Ia whapena ngā ruenga te tele. E ui lawa i tele tanga ruenga o le o tupe. Mo le e au si eino o ala fua mo turang whapena. Ono whairo na whaatino ngā ruenga. Ai o le teimne o whanga solo pe ono whalea tātou ngā ruenga. O le fo e fuwhanga teimne mo le toe wale ina o tātou whalemai i tua. I polu nei. Ona ua mai se tārasanga ai o nafa marewa na ia toe whaafuina ma wani ina tātou whanmai tua. E ma le tele la ua waianga fi whalea, le tele nira ro whanga solo tātou process masani. O le sa ilia o nisi e konkarate fo. Tātou te wani ina ma whaau i lele tātou whanmai tua. E fia foi tātou whanmai lau fionga tua? Fia o whanmai ia tātou i tua e ama i nei lawa i polo lufi. O i lano manu, o i pōtasi, sa napa. E mron wenga a tiri fia foi fare oro le fo. E le mana mira tso wali no fare. O le la fai e au le ma matango fia fare e le mai faro o tare wela sila fo. A sala fai e fa io. E tiri fia i foi la
ese me tosi ko lalo ia o sa ko che sa tau sa foto nga Samoa a mea fo a mea e fai contract e fai va le fale nei para me le fai nga bani tatu o finga nge promote paftai e teni o lo fu nga venga le mo si tia le o nga le mai le emergency na ile ke tatu for le para pese tua mo silfia le mo fai la o no te le tutu le mo fai la no ta mai o no to na ha o fenga ben taula wa na focus o no le la o mo fatura nga le lue pe tatu o fenga ben le fa le yo le emergency ai tu nga venga le tu ai contract mo le na ia va per mai fa si te metas ko ala le la ofio ai in fai no fa tina ngale ia tatu nga venga lo ofia fa le in fa mai te le tu o la le fu fa le la ofio al move la lunga fo le o le APCC ai fa mai fo le sa ila patient mo wa no mo fa le sa le la va la fa si lo ofio o termine mo mai al fa le mo termine wo i pas fu vale pasene mai ona o tatu wa fi sa fa le la fi sa fa ma fa le ole io fa si le von fa le tu le sa tu la va tu el tatu ta ka be ngole ole etisi ipisi tangare pi o me se fa tu no tu so ya fi dia se mi la le mo fa na ye fu fu ngai e me dia fa le ole na io fa una fa ma lo tatu fa le ai se me la fa nga be nga se fa le tatu fa le me e pe ona se le fai tio ma fare tio ma fare ora vedo ma to pulu fa ia la film ora si fio le tula ore to inga ia maru le fa ma tatu fare le e centralized system e sta si la le fai lo tape ona fare le la ora ma fa no foi le le way back up plan na ha vela e fa speed unit mo termine e fa back up e le fa pera la to fa mai no tatu centralized system la fa ma la ai ola manole la to fa le e ora tatu system una sui a tole mo tole valina tatu fare e wala fa ne family no tatu tu ma fa ma le no fio lo fa tu la nga venga ne fa te metas e tas ko te fa ya ma fa lo Se vai ngā ruenga whalelei am tanga ruenga sui fua malolo ina leo whalau e tele mai le tunu. E ala ia lātou whataltal noanga. Pe Samoa Entertainment TV mai e pia. Tātou toi whailoa i le aswa tai au le alofa o le atua, soi fua.